Omunyishengero wa Mbarara City North Dr. Robert Rukari yatandika kubigaba shayitano zakasheshe omurumugu gwatandika no kutongoza nabwanyuma batandika kubitwara okwe ombyaro okubisya abahenji bantu imbebezi nikose mbobo yeko baza kaza consequence yona kompie imwe abo bamushongo kirimo kan line yanyu ya business ya produce ni mwajitwara na kampuzi yonka ari ni webkona onarebo mukamana ku nicyanyemereza aha niza kusima wade amateka tugakwikiriza kutekera amazu nani mbasa gateka konka katukirekeza onarebo umukamwanje katine mudiguri wampe koko umishiki wanje yasoma zamusomesa amasiti yamata hato wekitinisa wokuza kubantoriyo akuretire koko none nza kuretera umukina diguri yeye aiza koye barze we barise nambuye nabana banje tabakegomba gihuri bona nabanyera we nabo hato kuratire watereze mbubo twaza kwiyongera kwinga nyemerera kusima kuko mwana magundi ya kusima honorable okaturetere mbubo for the first time natwara akiri kuni konganya ndakugambira nkashabura tanibiri zebyo ati nkagura ubwoma obukutera ni parkinga okura parkinga n'ibindi bintu soya ebikwera abantu abo we bari munongo bwinje bwawe kandi nyena mu mpira magana abiri mu buga yanjye katonda mbere nyuma bakwekora mu muntu nanye nimba yambanze abantu batunga Mbarara City North buri yomwe anatunga kiri 10 z'ebicyori na kiri 5 z'ebihimba nomanya ensi yabe tari mu byo kurya no kushangira obworo burwinji so tumusima ahabwe ntebekana seji sima munonga abantu bahibi kurugayo bakamanya bahansi tukibasimira omunyishengero wa Mbarara City North yanje yakwatiraho ebigombe obo aragaza busya certificate zabo awa TV West ndisenyomo Gideon aho Mbarara.